لوقت الجمهورية هات دانين كمال هيد دست بدانين جمهورية ذكر مصطفى كمال كتنا خلق كردستان رئيس عشيرة را الشيخارة ابي بدنا خلق دا قوتنا وان پره ذكر تمام على خبر دا قوتن امي يكيتي كي بنا خدا دينن امي خلق دشمن جناب خدا بكنا در از حق زماني و حق وي ملي حق وي سياسي اقونومي از بدم و شواب المسلمان امبراي هذا رابو خلق كرد بخرا كريك قوى ملي داني دبني تعدا قوى ملي دا خلق در تعبير اوان خلق النيار جوالات فكرن در تشتكو بندوزا خدا موافق بون جمهورية خوا اعلان كرن دانين خلق كرد بالا خدا تشتكو وعدك وجوانا كربون جوان وعد خوا تشتك بجي نهاني تحققي نه ملي نه اقونومي نه سياسي نه حق زمان نه بزمان خوا راديو گداري كرن نه بزمان خوا روزنامه خواندن نه بزمان خوا زانینگاه و دبستان تشتي وها جوانا نهاتنا الدولة الجمهورية دا فكرة كماليزمي خاصن كو عاصميلاكي تمام لسر زمان ما تشيكن إجراء بكن وني تكيم كرنجي Tamam desem hatta ki kari virgin nerede de hükümatı desem uruz nerede olursa tu ecnebi ki ne kaymalı ser desem. Ya ne? Dünyayı da kes desem ne kısti hina desem ne gitti? Kadcar ki. Ve bu Atatürk Şam mezini vanani gere vanani evjimle paşa buna ağay vanani getiranın Ankara getiranın eşbirah varım Ankara bahçeler runistini Atatürk jere goti veremeke be millet Türk bürgi be Türk dali bürgi be Türk ameliyay be Türk Türk ra bekatın eskeriyay bekin efendim hakaratı mezih ve unji Türk'ün emiş Türk'ün vanji kabul nekili kadcaki yani van goti em devletten o em devletten onu goti em devletten yalnız desim goti em devletten yalnız em destar kaddanmayın şikayet var bana hep dütkün nakı fayda nakı bana razın leknetti Atatürk'ü emrde de bana tabi emrde de ordu komutanı paşalara asker şev yaklamıştı ki bir şev vakta yaklamıştı ki tabi terkat ki Amerika evet ki Dabi muradı öyle desem kalkır üstüne tutuyum ve yakma bu hadi babi keturu desem de gel kadar desem de ne gufak tamam ki ecnebi ki ne küser desem ha ne Uruz, ne Amerikan, ne Fransız, ne Alman ka yak nacici ser desem ki desem gitti, yak desem ne gitti oz bırak khara diyeceğim yani vata ki şab desem de her naftıklar desem vardı ki pernaftıkını desem her yak dikide darabe tabi desem teşmil de be uçağını desem teşmil de be her yak mesela demal dabi diki asker çeven no bir uçağı anay desem tabi geç buna menaver geç buna parasto geç buna uçağı ama bir mu verdi vaktamı da verdi ve demin ne bisti desem devlet
çocuklara bak be. بدياربكر كرت علي جمعيتي هاتداني بني رئاستها دكتور فؤاد دا دكتور فؤاد مروكي زاناي الشيار شيخ سعيد وتكي ونوا خلق اخوة بشيختي بدينداري هاتي ناسكرين وي خلق اخوة بوي هواي ببني بهذا الدين دا لهم امبرياليزمي يجبو تكوشيني وبدا سوكرين شيخ سعيد افندي كتنوا خلق اخوة جي ارزلوم دست بكر حتى هات جيش ليجي حتى هات جيش ليجي جبوك الشيخ سعيد مروكي ناسكري بو قدر شناس بو خلق جماعتك مزن كومك مزن لدوراوي جيريان سري سبي رابو جواتا دورا خورا جو جواتا دورا خورا جو هوني بلادن هركس هرم دمالا خداروني چو وقتی کو وقتی ما هات وقتی تکوشینی هات دست بکنه تکوشینی دا دیسا نوکي بحسینه بهبرة دست تكوشينا خاكر هروها جباتي بلابو كسك مدونة شيخ سعيد فمين ما حكمتاوي تدبير قلتبو امر دابو هاي داري تعقيبا شيخ سعيد فمين ده هاتكرن خبر بشينين ديار بكر بالتلفوني ببيجن كودا اسيان كس شيخ سعيد اسيان كس وحادثة ايدي بوقت لو يدري التقية وحركات الشيخ سعيد افندي بأمير ما داوي نعت الشيخ سعيد افندي ويد ماين هواليوي تمام هاتن قلتن هاتن خنقاندن اويكو توايا حركات يكربون اويكو عسكرة بقولا كشتن اويكو داخلا حركات نكربون هايوان تشتكتن ابو بين حسيابون اوانا قلتن ديسا بي گناه وبي سوج اوانا هاتن قلتن هاتن قيدان هاتن شوتاندن به افاده و به محکمه طرف علی جنرما دا دهاتنا گرتن بپنجی مروا بصد مروا ملیوان به هوا بتیلا دهات گریدان کالی من بنا وان دا بود بنا وان دا با علی جنرما دهات گریدان او تبه خلق خواه تبه بسمام دخواه تبه مروی دخواه 45 مرف ملیوان به هوا گریدان برن سریا بند کشتن لوي داري بي ناتن دفن كرن ناتن شوشتن بخلق بلات مدى ايدي كيس نم ابو هر جولات ترمي خواه وجنازي خود برف كه بين بشو بقورا عادتي اسلامي وياخد بقورا شرف وحيثية انسانا جسمي انسانا جبوك محترمة جبو شرف انسانيتي بقورا شرف انسانيتي بيته رشارتن بن عهد ده جنازي وان مان لدربا جناورا خوارن زلستان سروان در باس بو کت هاوینا دی باران و لاسر و سیل رابو جنازی وان بر وشارتن هندا کرن سبب پلاشتنا حرکت شیخ سعید افندی 4-5 سبب هنه سبب مزن حرکت دو وقت خود دست بینه کر خلق کود دست حرکت کر مجبوری کتن که نظام بون نخواندا بون حرکت اداره کرن او بخون نظام بون به سلاح بون گریدان اوان آلی کرن اوان اج دربا هاتبو برین سلاح جرا ند هاتن خلقی نظام بو جبونا چه شرد کن جبونا چه تکوشینه ددن تنی شوکه دزانیان و دین دزانیان بناء الدين الحركات هاتبو كرن لدى حد خدا حركات ملي بو جبو خلاص كرنا ملت كرد حتى ملت كرد سياسي اقتصادي اقتصادي لهم امبرياليزمي استكوشين بتداين مثلا دین دو مقصد دو کمو مرا جدین درد خیلی کمو واد که دو کشتنی یعنی آتا تو تا سری دکشانه
یعنی دو زاریمه جنیمه تازی دیگرن دینیمه را زراره و بخارب نو مسئله داورده کردن وکی ده باشکه تشتنه بو یعنی دو حکمت به حکمت کردستان هم قرمیش بکن سال 1966 دا آفاتکی حاصل وارتوی زلزله وارتوی دیسا ادوان روا یکی دا ام دمال دا رونشته بون مجید آمیزه کر ارد مین هیلکان هات چو به هات چوبون را آموژا من پیرا قیریا ارد حجیا پی مگرد ام پیرا آوتن حولی ام حیانی چون حولی جور دا دسر مده هات خوش ام حرسی کتون بنی پیشه دا خوالو جامن ال دوی لدوی میجی قیزا پیمت تاوی کاری که پچوک لپشتاوی بو قنده نیف ساعت درباس بو ارتینا ده حجیا به حجاندن ارده را او کیوی رو دار تاوی خوالی وقت ظلمه دهاتن شداندنی اجو خواه چو بوم ایدی نزانم دا چقا زمان درباس بو ام در خستنه ام برون بر چم دانی بون بند داره که دا دیا ملسر مده رونشتو بود دگریا مچاوی خود همیزا دیا خود ویکر دنگه کی ور اوف ور بترز جگوند جچولی جچی راد و مزن الله بلکه هینا ده زلزلی دا در نکیتو بو هینا ده بین تاثیر زلزلی دا بو ایجا زوستانی پاییزی سر و سرمای دلیل مگرتو بو ایجا بی لحظه دا نان و خورن و ارزاق شی گشت بین خربادا ما بو جبونوی عزیبون و برچیبون و تیبون جی خدابو سرش خلقش بلنگاز کربو گش به حل کربو بلنگازی هانه ده پر گران کربو قی خانی که لحوان نما بو گش به عده را بوم یک
دا تزه حکومت رابو جمره خانی چیکرن او خانی چیکری جی geçici خانی چیکرن وانا نبی پر برقه بون تزه دور orta havine da dest به خانی دنا کرن fakat ev خانیانا جی گشت بون متحیطه اما متحیطه جی گشت به قلب ذاتی گشت دولاندرجی خانیانا سالم چه نکرن اما خانیانا گشت چه چیکرن ev خانیانا هینا جی تمام نبونه zaten millet دویجه جمره خانی نه مرا مزل چیکرنه çünkü و خانیانا حقیقت خانی ارتحجه ننن ارتحجه کی hemen بچوک تبا خانیانا عدد دن یک البونوي يدي قشت ترسن كيس تبان خانيا داجي جناني وعلى بشاجي في مال بابي خرابنا خذ إذا الله واخذ يألك هذا روينا من كل من الضايع عسكر عثمان بفاشا عسكر كجرانه لأمس كتاب قايك على جميع لهو أخدان زي قردان زي كان عرب كان عرب فيد خراج لفت بشم بيشي مضافا يوكات نبات يتواب خذ عسكر كننا تمام نشاننا شارع حميان مالات بابي تشاج خذ دويني تبري بعسكري دابو شفر عسكر قرصي زري مالي مهدس ولا مالي زري مالي مواقعي أفرجوا البحر أسبب مالي مسلعة بدل من المال لحالي من نتحالة قلت داخل مخبر الشام إذا هيدا حالي چادر عثمانی پاشا برا کسارت سفینه دمی فراتی بیلا جو که بگرتینه هر چادر کسی سمان البنینه یک کسار یک هشینی یک زیر زرینه هر سما کسی وسی زجید مالا نمر والی کن دروان سینه سخور جوان چار سجادا کتینه ناته جوان فرنه چار سرینه گردن وان زراب ایرینه پوز وان چوک پیشینه درانه و انه رمز جانینه زل وان سرباداینه سرزندان بازنه سیر سفینه سربازنه سیر سفینه کلیه قصا شیاد سفینه فساده
yaşamıma zivistanı dinav, celbi, çamuri, rehi, rajik işlem ta dikir hatta du bar. Barici emek icar zavzi çime ev libber şili şepeli ev kırşan top dikir, kıydıka top dikir pek ardadır. Kulfeti ve çer bastık. Mundurçu da yaşanmıştı. Yani. Kulfeti mem çadırada yaşamıştı. Abi nav çamuri. Valla bila hatta kodi zari meclisler ispatıdır. İşte yaşamağıma verkinayı. Novi tebkhir. Khayr avval Seyyid Khan. Seyyid Khan. Muji ke derinin? Em memleketi Diyarbakır'ın. Çike eskinin? Em Bertin'in. Bertin'in. Giş Meryem. Giş Bertin'in? Ari. Peki de Bertiye'den mezintayı he? Na, giş khub konu. Mesela mezinti çi işte nav ova kida, nav el kida. Yeki tayindeki mesela el bir nav üte kondur. Böyle. Vakiti mezinti tine, giş yakın.
Ömer gündeki dini biz o pa biçi alalım seri çavlma uğur bükü değişir haber bide hatta ya yardım et bin toprağımak. دست مکم دگرن اگه او بوی سر مجبوری می بگیره بوی حیات او خورما غرا مثال حتی امچو خونی سی بوی بیا امچو مج yüz başı خواست silah ما خواست مگو هم سری چیه نو چی ایلم silah کی بدمه ام ناوی مثلا گرایی هر چیه محکوم هنه محکوم تین تین حقارت جدی کن تا sırf mal bu ten mahkum bu seri çiye bu ihtiyacı var bu İşte ihtiyacı dediğin daha doğrusu mara mesela sadece özel kağıt para top kibirme berati davdı kırın düşün var acı mecbur bun boy mal yakıp verin ya dedim mecbur dedim. Seresi be zura bu çena berivana çena berivana ama berivana kurman ve zeçbken berivana ma berdesti kaşimu nazana berdestin kaşimuna zanan Gele günde cinana vala vazir bimre mezare mümkün ser çadır khanan Bera ser isteme be goye me dengezingile bazır ganan Orta nevra vara ser çağım kalyaşım ke berivanam yaman kalyaşım ke berivanam Gele günde cinana vala gava vazir bimre mezare mümkün ser çadır bazır khanan Bera ser esteme vara senge goyme dengile zingile bazır kalan Orta nevra vara ser uçave me kolyaşım ke berivanam Gundan kolyaşım ke berivanam Abi pez yahan çer kadiydik Valla pez işte am avine kâmet ve çiğab Zivistanı bercer divin darıl cer arde digri ne cime ne yurdeme ne varime tişkime tün işte mol lisser hayvanım geçirmiştik. Beli. Peki avan hayvanı hun ser geçirmiştik yani geçim aval ser viya. Hun velate jer bıçukası kadiydik ve jara bıçukası kadiydik. Mesela mesela vamal jer am arde bir tarafa digrin mesela jotera pensiz hatta haysili jote am para dedin jote pez yani. Çıkwa pez me jote vira hatta hays kazım para dedin am arde digrin. Ka digrin, cer digrin am pe khodi dik hatta du bar yan tevi walati magal ki yek yatak ki 400, 600, 500 hazar kazım digrin. Avar bu halifem işte yaşamıştır. Ama bina şile kuseri çiğ dikin pendir. Am JP ve dikin mas dev çökelek omur dikin işte bu. ya kadar kuşun. Frotan avi tüney mesela seni çiğ ki bu anaz evi binin ki tişki kere bu roş. Valla kazancı işler rende. Mesela bir seviye ise bir seviye piyancayı dedi var faham bike. Eğer bir piyancayı bir 25 dedi. Yani tüm nivba dedi. Göyüm ama işte am şelvarla kodu kunu dismal dedin seri kunu agal dedin seri kunu jivini misal seri çiğ amidara nak avuç yasak kiri.
yaşama kulfeti me işte var aynı em çı reziliye dana evji katiyen rahati boy vantun بشاف برو ام چرت شغل نه وجو ورد شغل نه ودا مرکز فلان zaten tunu zare ve kes خونه yana نه زاری ما ایگی خب بگین مثلا بده خواندنجی خصوصی هم دشینن درا دخوینه آره ترکی تو نه ذاتی مکتب تو نه که زمان مور سری چیار به حیوان اوراش میشدو زمان مجی ایشه که بکه به حکمت این بکارن سربست ترک فسیکه ولی نیوی وان نکانه سربست قصه بکن نیوی پر نکانه سربست قصه بکن زمان ما جاری اول دا kurmancı jivi işte hem ki kurmancı kısa dikin ne mektev ki navmadayı çar tane mesela Türkiye kısa bıkra belki jivi mezekir avar zari ravya jevk işte behalmiyan davete ve listek he özellikle bütçe dilizin bedeng beluri valla خلبي بلوري دفع إيجار لسري في شيء نا دفع نا بلوري كرامة دوينو دليزن إشته لا هو كل تشكيلنا هي جريجي قوركي أو قورك شيء بيه جمارة اللي توتا ديال بكرة أمريكياتية بدو جيات شيء ده بمراجي أما قشكي رايسة دار نزانن أما نيشة برن بيرتاج برن işte وقاسانا bir çeki nivi var ya çeki ya çeneki sal. Hala bakalım daha edişti. ساعت هفت شبی دا دور لگون گردن دعوت چی لگون ده بو بده حضور نبو هر کس ده دعوت ده و نهایت هر کس به حسیان آوتن سرگون دور لگون گردن فقط ادی کس نکاری گوشو گندر بکتا اخبار جی دگون ده بو ناوی چن هوا دا خواندن دگون ده برو ذات ناوی نسرگون ده نظام کو اخبارات جی کی برو بده او مرفا جوی روژی دمالا خدا به یعنی ل چایخانه کی به ل آشخانه کی به ل درکی رونی جی کو فرسند و رواندن و خلاص کردن و تونه به او باوی سروی بگره به روژ در کتن را 20 حال عسکر کت نوا گند مال به مال آرامه کر دوی گرا گندا دو حف دربون گرد خير دربونا للسلاح بجريان سلاح كي هبيا او يجيب برسيا چقاس مير دگون ده هبو تبجنا گشتك توف کرن آنين هندا جامي لهندا جامي تب هوا سون خارن اكو سون نخارن چار حف دوان چه تسليم کرن سلاح کو تسليم نکرانا او بکتانا نافگون یکی شکایت بگره بگو تا سلاح ویه هی تسليم نکریه او بچونا یو بگرتانا بگرانا حکومت گلک لیخستانا له حقارت بکرانا الا توی سلاحی تینی هبجی توتینی تو نبجی توتینی به آوی میری که مجبوری دو چه سلاح دگر دانی تلسیمی وی دکر او میری که جی خلاص بود سلاح گرتنا گندیا جبتر برده جباب برده عادته آدو دیا جی مالی کو درکه و چیا به خودی نکارن بهلن چونکه هرچ بخو گر بخو دز بهره بکن حلقه جبوی ویه که هنه ایله به سلاح ناوه جبوی ویه که سلاح جبری داده گرتن یعنی دناو گندال هف خستنه ارنک دو حف دجمنی ایوان هنه دو حف عشریت دون دجمنی هف ایکو جبوی مالی خواه گرته بو ایکو جبوی قارشی دجمنی خواه قرمیش بکه جبوی گرته بو ایکو جبوی دزو فرارا گرته بو ایکو جبوی حیوان چولی بدن شوانی خواه لبر بسکنن جبوی وان گرته بو تبهف اوانانه مثلا اوی خوانگا خواه از 150,000 پره قلن دگرم به قلن جی خلات هیه
خلات شي إلا سلاح دقرم يان تلفزيون دقرم يان راديو دقرم يان جي تشتكي قيمتي دقرم فقط جوانا قشتر دو مملكت مرا ادي gelenek tev hatı bu ser silah. Herkesi silah dikir. Jibu silah herkesi hebu. Hey! Onda! Hakarete kuban leşkeri dikir. Ekseriyeten sadece jiboy silah ne bu? Jivan manana yeki ji roj vakt heba. Ev maniyon silah ku çuqa dinav millete hebu. Tersavan şorşkera bu. Ki seruke ki derkebe jinavana ev baban silahı deste millete la karşıme pepçuneki şereki der bakın. Jiboy diye kahani ترسوانا أن مزن جبوي سلاح ونهاية سلاح كشت قرتن توفكرن نادر أدي سلاح دما فيك اللي هندما ديجاري خدا لتشتي دنجي ديجارن تشبر بكابن ديرن برتوكا ديرن تشتي كو معدني دمال ذهب ايوان تشتا جيبورن جبر وان تشتا اگر تشتي كو بوان رياسة وزاتن اويوي تشتي قطعيا برنده üstelik وي ميرو و بهرن gereken evkeyvan çibevi pebiden kırını. Van leşkeri ku gerdikirin levelate me leşkeri ku zamanevi velate bezanbiya ev ne dikirin nava gün be ger ne de da çekirin. Ev jide tersiyan dugotin emel leşkeri ku zamanevi vana bezanibin ev leşkeri belki tişteki bebinun negre nihayet vercibu. Ev leşkeri ketin nava gün mal b'mal tek aramaya kirin. Kimliği güçlük amnezede kirin. De nave wir rupeli de nedesandi eğer nava gün da bedi tane ev mirova da girtin. Nihayet koreki ape min hebu nelvere lüvelate kharibe. Lüvi kore ape min geleklin persi kiye kuda çüye çün bavi girtin. Delvi da berin min girtin. Dura gotun emnizanın kuda çüye lüvi velatenin züda isal sal ki 2 sal 3 sal derketi çü emnizanın kederine jibovi ev kore bavi ape min u tevi beray min berdan anin. Yerlerinize! At! Evleşkeri ku diketin navan millet eku li bigeryana li şorişkereki bigerene yanji yeki şorişkereki xali bikra yanji cî bedayê war bedayê mutlaka mirova serkuş dedi bu lê tehda dikirin bê tehda wî jî ew hepis işkence ceza vesairin tiş bikirana bi hinek mirova ra mirov silaha wî desta bada ji cîşil pû bireviye wî ji para berdayê ev mirova bikuşta bigota ev mirov revî min deng lê kir ji min revî min lê xist kuşt li hembera me şer dikir ji bo wî hat kuştinê nihayet pir mirov hatin kuştin pir însan lê tehda û zor destî û koledarî pir lê kirin yani heqareta en mezin heta diketin nava gunda li jinê wan destê xwe dan ser pîsîrê jinê wan li jinê wan digeriyan li jinê wan dixistin li qizê wan dixistin lê heqaretekî pir mezin dikirin. Berivane kurma sebe berivanam sekine derim alel sertevne sertevne ama berivane kurma tuhab sekine termize kevne termedeki kevne gele günde cinara vala bir roje çave minabine bir şevani ve şevedik kem kavna şine kavne eyyaman
ولا گله گندی جنان ولا هنه گازین علماء من کم بروج چاوه من آبینه بشوان بشوه دکم خرنا شینه خونه ایام دکم خونه Oldu mu? Ya. Gel. Gel ya. Karşı olacak. له سبرق بينا استرشاف قولنا دنجك صدق ودرينا كيف Mehmet Livartoy ji gundê Gesmerdê kurê gundekî feqîr bû. Zaroktiya wî di nav tunêbûnê Belengazî de derbas bû. Wî jî mîna zarokketina cega xwendinê dikir. Zûtirekî pêş de di vî ehwalê han lîsê xilas kir. Çima ki lîsê Livartoy xilas kir, nikaribû bikete üniversiteyê. Qenderê salekî li ortê bê şixulma. Dûra çû İstanbolê li wir li fabrikê de kes ser şixul. Çavgê cîda xwe di nava têkoşîna şoreşgerê xebatkara da dît. Îdî qe ji tirkî neditirsiya. Ne tirsa faşîst û ne jî tirsa polîs û xwediyê fabrikan di zikta hebû. Di vî ehwalê faşîstan û xwediyê fabrikan ew zû nas kirin. Ji wî ditirsiyan. Rokî pêş de vandakirina serê wî mêze dikirin. Îdî hero lê dipan. Rokî faşîstan û tevî meriyê xwediyê fabrikê Mehmet bi qelpezatî girtin. Girtin birin durê bajêrê İstanbolê nava Daran. Li wir berê ewil goyê wî pozê wî jê kirin, çavê wî kor kirin, dûra serê wî jê kirin. Ji wan wetrê ew îşkence û ew jêkirina serê serokê xebatkaran fikrê têkoşîna şoreşgerî ji ortê radike. Awan qelpana nizanin ki tarîxê de agirê xilasbûnê û rizgariyê tu zemanê natiye xebrakirin, kîkî cara xebrakirinê kiriye ew hatiye şewitandin. داية سبرا من ناية شبشو خوا من ناية السير شافي من نماية هوري كورك تنخواري داية سبرا من ناية شبشو خوا من ناية السير شافي من نماية هوري
كورت نخوارم داي وسكورتم حسرت تدلتم خواري ناشيرتم زوجا كشت نرم داي وسكورتم حسرت تدلتم خواري ناشيرتم روجا كشت نرم داي سبرا من ناي شفتو خوا من ناي استر شامي من نماي هوري كورك تنخواري داي سبرا من ناي شفتو خوا من ناي استر شامي من نماي هوري كورك تنخواري لو سبرو خبينا سير شامي خوالينا دنجك سازا خدرينا كيف قلي خبينا لو سبرو خبينا سير شامي خدرينا دنجك سازا خدرينا كيف خلقي خبينا ما بخودي أمريكا هاتن دنياي حتى أمبون فازا 20 سالي نزمان التركي نزانبو باشي كو إجاب كر جبوكو تبعية خلق ديجي جمربرا لازمه دويكو مرب جهبدو استفادة بك جهبدو فهم بك جهبدو خواندن و زانين و زانين الدنياي نين ببه مرب gerek چند زمان زانه به پاشی ام زمان ترکی عالمی ام آنها راحت وقت ترکا دکارن زمان واجب پیرن و ما زمان خودی جبیر نکریه زمان خودی راحت پیرن چواکو خلقی کل زمان خود محافظه کریه خلقی کل کلترا خود ادبیات خود جی محافظه کریه ادبیات ام چند صحاب شاعر مزن دکارن بجنیرن گلک وی هوای نویسکاری می زانا چیروکا و رومانا و ادبیاتا محافظه کرنه زمان کردی چواکو خو محافظه کریه عرف و عادت و طبیعت اخلاق خو کلتور خو محافظه کرنه هر وها موسیقی خو محافظه کرنه جبونا هر کسی یارک هیه ایمن ولات یاره بله چبکم ده دست دجمن خونخار غداره چقاس پاسنه گران بیجم نکارم از بدم زانین چلنگ و نازک و شنگ و شفال و شوخ و جباره هزار وقت من دوی ریدا بوان درد و کلان کشتن پلیس ما سردوی کنجان بسینگا من درشماره چزانت قیمتا وی شنگ و شوخه دجمنی ببخت نوک من دل بطوب و آوره یاره بینداره اگر چندان دست دجمن یارا منا شیرین بناوی وی بلند بومگی هم گردون سیاره بوان لیو شکر باری بمن دا سوز و پیمانک جمن پیوه کدل ناده کسی او یارا بیچاره اوه سوزا مجی پیرا کدر هر دم بدم دستان نترسم از جزندان و جلیدان و جبن و داره لسر هر کاولک رونیم بکیم قیرین حتی هر کس جتا مارا خوی رابن ببن خوزان و هشیاره دبن لنگ خدا دینن سر دشمن وکی دو پشک دبر پوزا خود دینن وی گلا نو پشک فیش خاره دگووندا مدا هر کس بدل شادی بکن دیلان دشونا هستره چاوان خوشین بن جو و جوباره اوه سوزا منو دیل بر اگر ببنم دوی ریدا جوی دنیا خوش و شیرین جگر خونجی نبی پاره eğitim mekteba maveyn bol fark estu. Politika Bakanı Türkiye miyana Kürdistan'ına politika daha farka. Daha problem girdi vejeni meydan.
eğitim o ilk mektebandı. Ben o ilk mektep kanuni bir parayı. Tiyat en problem o gırt zvanı. Kaçahu ilkokuli kadinano nuşiş ve vandış nemsano. Türki u Kurtki maven jevz vamsano. Eğitimeci daha veşi vendişi seroyo. Diyayiş tava çiniyo. No aynı velate Kurdan fiili tarifine aynı ey maneno. Yani merdim o kor fiili tarif kiro aynı ey maneno. Çend tane mektebi hariç bini pero krodayişa dane venden. Kanun de tava una çiniyo. Mektevand hevna iyi devam kene. Mektevand جو محلیمو انتاین چورش قچک کنو هوا مکتبان ده نو کنو حوتای قچک مکتب ilkokul 5 سریه نه مکتبی جی جو محلیم دانو وندش مکتبان کردستان روزیست. جولاجک او جو کینکرا نیشنی جو ماسه او سرد روشه. ایپیا قصه بکره. بنی گردی toplum de ceni tumutum camir dira cera ev ceni camir servaşo se ado buni bikro. Buni beno ceni henda xo camir dira cer vinena ev henda qolayna xo kabul kana.
kaçakek buna eğitmiş beni toplum sına jeni. Kurdistan ne halki miyand neci memlevand cinsel eğitim çiniyor. Kandece problem cinsici grani. İşte 100 yıl öncesinin Hacı Şakir sabunu. Ve günümüzün Hacı Şakir sabunları. Çok şeyi değişti sabunların. Kültüre baskıya civnayo. Oku zvan ne zano, oku nuşten ne vendiş ne zano se peroji grote kurs. Soyinde ne perodo Türkiye mısı. Radyon o televizyon rın faham bikri. O edo millet xo o zvan xo daha rın xo vira bikri. Çi belge bibinise vani Türkano. O Türkiye tüm yasak kani. Ne kenara çiju değil bibinise kani Türkan. Diji en çiyo mühim zvanı ne mesela. Zvan müşten tamamen yasak o. Kami bibinise ama ceza kani. Doğru dena Kurdistani no yöntem asimlekre. Alıştığınız üstün kalite. Hacı Şakir'e özgü. Kolay gele hemşerim. Hoş geldin, sefa geldin. Sen şimdi bu ağaçları ne yapacaksın kardeş? Geçilere mi vereceksin, kereste mi vereceksin yoksa odun mu? Yok. Muhakkak karnı falan onaracaksındır ha? Yok. Ulan kes lan! Tamam hocam, tamam. Sana yok! Bekle var, orman korucusu Ömer var. Asmalı dedi sonracığıma. Uyandı vallahi Hacı Ali. Hacı Ali'yi 50 kere astılar. Nedenlerdir? Hacı Ali'nin 50'den fazla tarlası var. Vallahi yandı Hacı Ali. Vallahi yandı Hacı Ali. Gene bu adamı. Ulan bu toprağın Hacı Ali'nin geldi. Neyden bilin lan? Neyden bilin? Yok mu bizim karavyonda?
Şey açan, ha? Tarla demek ister. Ha? Telefon açtı, çomarının veli açtığıyla dağıtmaya mısın, ha? Asmadılar mı onları acaba? Ha? Döndü mü Karadere tepeler bir başının kafaya? Yok. De, şimdi orada bir yer bulunca baştan başa boynunu büker bütün buğdaylar vallahi. Giderik oraya vallahi. Buluruz elbette harman yeri. Ne düşünün lan? He? Yok mu koskoca böyle arkadaş yani? Sarı Hıdır ne güne durur? Tevettür ahbabımdır bunlar. Tarla çok olunca. Sen! Toprağına, tamarına, al geldiğince kurban oldum valla. Kullanalım valla. Ne durumlarısın? Götetiğin kadar bir toprak vermedi. Sarılar toprak vermeden mi? Cenab-ı Hak akıl vermiş oğlum, akıl. Yani de ben şu ki, Mollalar Haydar Efendi kadar oturur emme, sarılarda toprağı var. Niye? Variyet de ondan ha. Kardeşim onun lafını etmez bana. Ulan tümdelik yahu. Sabah olunca çıkıyorum köyde zaten. Akşama kadar dolanıyorum köyde. Karanlık basınca dönüyorum köye. Adımıza yomara çıktı bu yüzden. Bilen bilmeyenle bütün vasiyetli gayette düşkün bir adam sanıyor. Ne gezer la, ne gezer hay kardeşim. Boyatar mı sağ sarı sarı kelleler? Bir de havaya aşk etti mi? Yer vurur baba. Hay anam! Vurun çuvalları eşeklere. Katan eşekleri önüne. Süren gaza olur ha. Ondan sonra atalayan de ulan de! Ondan sonra gelsin çiftçi kaybeler. Acarır bağlınlar. Çocuklara Amerikan alınırlar Amerikan. Hay anam! Arman sonu başlarını köylerde dallar. Vatandaşlarım, Malatyalılar, sevgili hemşerilerim. Hepinize teşekkürler ve saygılar sunuyorum. Size bir müjdeli haber daha vereceğim. 2. Ordu Karargahı 1983 yılında Malatya'ya intikal etmiş olacaktır. Buraya gelmişken, Malatya'ya gelmişken bu intikal için yapılan hazırlıkları da yerinde görmek suretiyle bu intikalin zamanında gerçekleştirilmesi için daha yapılması gereken işler nelerse onları da yerinde tespit etmiş olacağız. Esasen sevgili vatandaşlarım, 2. Ordu'nun yeri burasıdır. Zira bu ordunun bütün birlikleri bu bölgededir. Şimdi askeri ihtiyaçlardan doğan bu intikal dahi, ordunun buraya intikali dahi yanlış yorumlanarak bu intikalin bölge halkı üzerinde bir baskı unsuru yaratmak maksadıyla yapıldığını yayan hainler türedi. Sevgili vatandaşlarım, burası kimin ülkesi?
Burası kimin ülkesi ki biz bölge halkı üzerinde baskı yapmak lüzumunu duyalım? Burası Türkiye toprakları değil mi? Hepimiz öz ve öz Türk vatandaşı değil miyiz? Hepimiz güneylisiyle, kuzeylisiyle, doğulusu, batılısıyla bu da topraklar için kanlarımızı akıtmadık mı? Bu vatan uğruna tarih boyunca binlerce ve binlerce şehit verip bu şehit evlatlarımız yan yana gömülmediler mi? O halde sevgili Malatyalılar, neden bölge halkına baskı yapacakmışız? Neden? Bundan daha büyük hainlik olur mu? Soruyorum sizlere. Ev şoruşgerekî 19 salî bû. Heta 12 Eylülê hatibû girtin. Demek ki şunda wî tiştekî mezin çekir. Ev tiştekî wî çekir, kesekî nikanî bû çekira. Ev ji girtîxanê reviya. Çawa reviya ev xortê xwedî dilmezin û têkoşer. Gava ku wî dikşandin berpisyariyê, êdî ji ber wî tadeya hêşê wî ji xwe derbas bibû. Êdî tehemûla wî nemabû. Ji ber wî havê, ji leşkerê dijmin ra derevek avêt. Got ez ê ciyê hevalê xwe nîşanê wedim. Wana jî pê yeqîn bûn û bîr û bawerî pê hanîn. Ev hevalek em qala wî dikin, bajarê xwe gelek baş dizanîbû. Ew û çekdaran bi hev re derketin ji girtîxanê ku biçin ciyê hevalê şoruşker ku em qala wî dikin. Lev wî gotibe ku ez ê mala wan rê wedim. Di rê da ji çekdaran ra got werin hûn aniha birçîne. Ez ji we re şîvekî bidim xwarin û ketin aşxanekî. Bes hêş û mejiyê şoruşker tenê bi fikrekî tije bû. Ez çawa bikim ku ji destê wana xelas bim. Li dora xwe çav gerand mize kir ku li aşxanê ger û rev gelek sor e. Ji çekdana ra got em bişin cîkî din. Ev hevalê ku min ji we re got ev li wêrê ye hûnê wê li wêrê bigirin. Hatin qehwekî. Ew û çekdaran. Waxta ku hatin ber qehwê ew û çekdaran mîna ku hevalê hevin ketin milê hev û derbasê hundirê qehwê bûn. Du qapiyê qehwê hebû. Bes çekdaran nizanîbûn. Tenê wî dizanîbû ku du qapiyê qehwê heye. Çawa ketin hundir, serê her du çekdaran li hev xist, cam şikand, xwe avêt derve. Çekdaran heya ji erdê rabûn, ev reviya bû jî. Bi lingê tazî, bi lingê werimê ket birê. Bi les çû hevalê xwe dî, belavok nivîsandin û belav kirin. Di vî arê da, diya wî, bavê wî û birê wî û kom û kulfetê eşaîrê wî tev ji aliyê çekdaran da hatibûn girtin. Wana bibûn girtîxanê. Aynî vî rojî diya wî bavê wî di girtîxanê da li dev çekdaran da rûniştibûn ku yek ji çekdaran ji derve hat got me ciyê wî nas kiriye de rabin em biçin wî pê bigirin. Gava ku derketin ji diya şorişkera digotin em ê kezaba lavê te derxin. Diya şorişker jî digot ez jinekê stîxwarim ji sibê heta hêvarê ban xwedê dikim. Hêviya min ji xwedê ew e ku hûn şûna lavê me da buxe bikevin. Em dirêj nekin çunku şorişker bigirin ew wana yek mirîkî dan. Yek ji wan hate kuştin. Polîsa diya bavê şorişker dabûn ber xwe ku pira telqe li wan bikeve. Bes li wan neket ev xelas bûn polîs mir. Piştan birina polîs diya bavê û şorişker hevdeh roj di girtîxanê da man. Her roj ji war bû wek salek. Polîs û leşkerê dijmin êdî ji şorişker gelek ditirsiyan. Tirsa we awqa zêde bû ki dilê wan diqetiya. Rojekê ceriyan ji qetiya çû polîsan gelek tirsiyan. Şorişker tamama ku digotin şorişker hat. Xwabêtin erdê çekiyekî çiriya. Bavê xortê me keniya. Got netirsin. Xortê me nehatiye. Çekî we jî ez ê ji wer ênû bistînim. Îro roj gelê bajarê û welatê temam qala wî dikin û pesnê wî didin. Ev di nav tariyê da rêya ronahiyê nîşanê xelkê xwe dide. Xelk qala wexta ku gava wî dike pêdenge lêberê bi hezkirinê û bi dil qala wî dike. İşte bu gibi vatan haini ve millet düşmanı kişi ve kuruluşlar Türkiye'mizin en güzel yörelerinden biri olan bu bölgeyi de Türk topraklarından ayırıp başka ülkelere bağlı ve onların kuklası bir devlet kurma gafleti içinde bulundular. 12 Eylül'den sonra bölgede yapılan çeşitli operasyonlarla
çok miktarda vatan haini ve millet düşmanı terörist ve bölücüler ele geçirildi. Yakalanamayıp da arta kalanların tekrar canlanma hevesi içerisinde bulundukları tespit edilince bu operasyonlar arka arkaya tekrarlanmak suretiyle onlar da teker teker veya gruplar halinde yakalandılar. Bu gibi tekrar canlanma hareketleri ne zaman başlarsa başlasın, kışın en şiddetli zamanlarında dahi olsa silahlı kuvvetler ve emniyet mensupları bunların ensesinde olacaktır. Sizlerin ve tüm milletin hakkı olan refah ve huzuru için ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapılacaktır. Bugün dünyada asayiş bakımından Türkiye'den daha huzurlu ülke sayılıdır sevgili vatandaşlarım. Bunun devamlı olması için her şey yapılmaktadır. Ez mey Şubat rojê 18 hatime girtin. Ez cî zulümkarî da dehrojman. Li berê li min nexistin. Nêşûn da ji min ra lê xistin. Ciyê hevalê xwe tu cî û silahê bibêje got. Mara vatin per şima vatan haini, per şima bölücü, şima komünisti, ma per şima gereki bıkşi, ma faşisti, ma vaktuk şima önceni dayak tera merdum Amerika pensek kağıt para donu. Ve orada da yek meriv çavê min hindik vekir. Yekî meriv kuştu bûn. Kiribûn ser textê. Ji min re nêzeke. Em viya do şev kuştin. Ew ji min hate nizanin, nedîm, digot. Destê min, goyê min, zimanê min ra ceyran dan. Roya sê min girê da çarmixê. Canê min a ava sar avêtin. 15 qawirê da sekinîm. Yekten fena bûm. Min danîn, erdê. Maki iskencera omeyni, vaktık ma av vaştini, hervinde av mize hudayni mar. Vaktık kalebinayni, fek yera goşt vejayni. Yev vakt ma dayni iskencet adernaiş, ma çik ne grutin, kıser. Mari deshab nun dayni. Pek, onca. Ez göz altı da si roj mam. Ez çi mam teda ne diyeyim ne xwendim şimra çar hebe imza vetim. Me dibir mahkeme dikirin cenaze arabesi. Mahkeme ifademe xwend li ifademe de örgüt üyeliği yazı kiribu. Ez savcıra tişki ava ne gotum. Ne gotum ez deh roj zulümkari da mam. U zori imza kirim gotum. Ev jî qisêmin qebul nekir. Je kanûnî ji yek meriv abûm. Ama em de hep meriv têda bûn. Vakat mîna jor tije hücre bû. Ama vay jana mîna jor nebû. Vana giştek pislik tije bû. Ve pisliqa da meriv têda hebû. Va insanana dixwe simirin. Mare ilaç ne dayni. Vatin rayna hava serdu. Ma ister istemez çay vaştini. Mare çay yıl koz olarak kullanmış kerdini. Ay vakt yıl üst teğmen ume mara vat şıma çay ne borise el şımara nan ne donu. Yıl arkadaş ma vat ma çay ne veni. Şıma mare zorba ved çay roşeni. Ay üst teğmen mare vat şıma çay ne verirsen ez müşkenu ve zevcenu ceyiz mi tamam ne biyo kek şıma çay borise ez ceyiz xu tamam kenu Yerlerinize em kinga derdiketin havalandırma marş tıkandın ve marşana ordu marşı, harbiye marşı, 10 yıl marşı, eğitim dikkediya jmera gorana niv saat lime dıkısın teybime, radyome, televizyonime tüne bu görüşme hindik bu. Tani yek dakika bu. Li görüşme de kurmancı yasa bu. Halki veri
کرمانجی زانی بون جبونای خلق لای خو قیزا خو ندیدین ما پیر دورمجی ما پیر پرولتاریز ما دعوا خود عقلیز ما gereki pir ona zulüm ve işkencecilere karşı ma direnmiş biki. براين دلال امهرن كردنو ده عشق ولا تمهرن مردنو براين دلال هنورن كردنو ده عشق ولا تمهرن مردنو گرناين وانك چمشن بسا کولتی سرفراز هر بجن هر نفش دمو دبیاویه وراد چالره بندواره میه هر نفش دمو دبیاویه وراد چالره بندواره میه